zaman біреуінің үш ұлы болған. Молайлары бір zaman үшісі де осы бұйға жеткенлер. Шунан бұл кіші айткен: «Оларым!» деген. «Мен сізні деген үшігізні де бір yola үйлендірем. Siz benim yanıma ayırım kırıp, özünüzün kimni yaratığınız turunda etirsiz. Men işinizge de birden duyasap, yaratkan kızlarınızı alıp birimin» деген. Evvel oğlum deşip kırtken. «Oğlum, senin kim kızın alasın kile? Özün sügen kızını alıp birem. Eyt, ayalma» деген. Molay otasına etken. «Zotir abzı kızın alam» деген. Ansı çıkıp geç etileri ortan çoğundaşken. «Oğlum, men seni ilendirem, menden ayalma, eyt kim kızın alıp birim» деген. Bu da «Zotir abzı kızın alıp bir» деген. Yine kişkinesindeşken. Onsı da şulayken. Oxırı tığın kız bik motor nerse bulgandır. Şundan bu kişi uların işisin bir yolu deşken de etken. «Oğlarım, Zakir'nin kızı bir güne sizden işinizde şunu alırga tili. Bir kızını işinizge de alıp bulmay» деген. «Siz üydegi bulgan hatlı akşana alığızda çıkıp gidigiz. Qaysıgız kızıqla nerse alıp qaytır, Zakir kızı şuna bulur» деген. «Yarar» degenler rigitler. Otalarından okşalganlar çıkıp gitkende etileri etken. «Nerse alganıgızını ikinçigizge etmegiz» деген. Yigitler çıkıp gitkenler. Birisi gitken eneliğine, birisi gitken buraşana, birisi gitken burnaşağına. Olar gitken 3-4 ming şakırım jer. Uları yürü тұрғаш, bir büyük kıymetli күзгі olған. Ekincisi büyük kıymetli beyge pralas olған. Ekiçkinesi dünyada mının da kirekley bir yok deyip bir olma olған. Üçüsü de koytkanda bir stansiya tur kelgenler. Vokzalda ұшырашқанlar. Үш туған бір-бірсінен исенлік саулық сұрашқанlar. Шунан әйбір тап отырында сөз шыққан. Олы оғалар айтқан: «Мен күзгі сатым алдым, әйдәл қорып» дегенде күзгінің кісесінен чырғанда бірге қорғанар. Қорасалар! Закир абыздың қызы өлерге тайкен. Олы оғалары шылшағанда айтқан: «Бірі бізге де бұл мекен енді бұл өлешек» деген. Ортан чоғалар айтқан: «Менің баласым бар, сағатына 3-4 мың шақырым қойта. Шуға отырабыз да 100 күні қойтабыз» деген. Кішкенелер айтқан: «Мен алма сатып алдым. Шуны ашатқаш, мен де өле тұран күшінде тірлі» деген. Бұлар баласқа отырып 100 күні қойтып жеткенер. Қыз ауыр хәлге атайкен. Дизгіне біраларда әтігі олман ашаталар. Қыз шынан секіріп тұрады, өліккіден де матырақ бұла. Қыз қазір кімге бұлайынды?